روش باش هم بخیر هاتن هبانو امی ایرو کرتا ویدیوی که لسر حال و حوال خواه چک یعنی امی کمه که گازنده خواه لحف بکن هنجی و حوالین دلال و عزیز رخنین قالیته ویدیویان تیه به بردنگ رخش خشته روناهی کمه رنگ شیلوه دیمن مکان هر تشت به پرزگریکه دکن اس به همی هین آخواه به هر دو دستا جدل و به همی بواری آخواه تبلی رخنه و دبم و مهر آخواه لبنی ددم راسته جراستی جیوه وتره اما هوال نو هونجی قد بمره واری کاری ناکی خوازی لجه رخنه لجه ام رخنه نوسا گروور توش یانجی به اویدی بکن مجاره کی جی سببی وی پرس کری بیا یعنی چما اویدو دقالیتیات نه دقالیتیات خواستن دانه چما خش جبرده ما پرسا سببی وی کری بیا افکار یک به مصرفه وقت لیکولین و وکولین مطالع و تیربین لهیربین و هزراندن لازمه و افجی تی معنی داینا عمره کی دخوازه همه وسا مروف جه بچنگالا جه ازمانا نای خوره اونا که و انجامین از گهاتی می جخواه حکم مجارا گوتنی ویدئو بن تکنیکک دستایی لازمه ما عمر خدا و خباتی او دوی دا باشه دا قط اما قط پرزگریک نینه او وکو کس از به خدمت شا و سر بلندم اما جبو ام بکاره بن ویدئوین دا آستا تی خواستن دا چیکن تکنیک لازمه او تکنیکا دا دست ما دا پر کونه جی کونی جیوه وتر نینه دما ام ویدیو چیتکن ام دچن هر پارچه یکیش جه دوسته کی جم دوسته کی تینن پشتی ما ویدیو خلاص کرد ام دیسا تشتین وقت تسلیمه وقت که جبو ام بکاره بن ویدیوین دا استا تی خواستن دا چیکن یا الویدیو مثلا نه ویدیو تنیجی مثلا باش بخبتن باللاس بخبتن زیده تر بکنه انجامان پیوستی هم اب آریکاری ها هی یعنی به زمان اگدن به گوتن اگدن پیوستی هم به سپانسورتی ها و هی لازمه هم به مره آریکاری بکن یار نه یار قنچ خراب تیکلدار نه تیکلدار هر کس هم فکره دربازا زمان می حال حاضرنده پرزگری که او پرزگری که جدی هیه بقاسی از زانم جغینی من جبو در باز کرنا و پرزگری که کس یانجی سازیک زیده سر خوانا ایشینه ها هکه هن کس هبن و ام پی نه حسابن بلا ببخشینه یعنی ما عفو بکن اما من نبیستی یعنی بو گوتن اگدن و گوتن اگدن هم بیجن هن کس ناولگری ندانه اما انجامک پیدا نکرد من بخباتک به امان یا عمره کی تجیده که ریبازا خباتا راست یا زمانی کردی پیدا کرد ریباز یعنی تب شیرو و یک راست شیر آنی اف آوان نزیکاتین کلاسیکین فرمولوژیک در بازی که او پارادیگما یک یا فونو سمانتیک پکتینه
Yani tekilya deng û wateyê çê dike. Tekilya deng û wateyê pergala rabin ra. Pergala rabin ra de qet'iyen ziman tinê ne Amerîkaya ragihandiniye, wateyê gerdûnî ew pergala zanînek qedîm îfade dike. Ev pergal zeminek ontolojik o kozmolojik ya nêzîkatiyên teoremên zanistên ziman yên klasîk lêpirsîn dike ratêxe pêşçavên me. Sebeb jî ev e. Di pergala rabin ra de peyv ne rastgele hatine çêkirin. Bu kodên tîp hilgir yani bikilileyan hatine asas kirin. Rabin ra de wateya peyvan yekser ji xweza gerdûn û jiyanê hatine tûreh kirin. Di pergala rabin ra de peyv yekser ji xweza gerdûn û jiyanê hatine tûreh kirin. Mînak tîpa dengê niha em dibêjin xe, navê wê axe û axê sembolîze dike. Tîpa em dibêjin je, navê wê jî ye û jiyanê sembolîze dike. Tîpa em dibêjin re, navê wê ra ye û ra û tevgirê sembolîze dike. Ev jî diyar dike ku Kurdî xweyê pergalek zanînê ya yekser têkildarî heyîn û xwezayê ye. Ev taybetî zimanê me tîne rewşa kilîleyên çandê, pisûleya ontolojik û bîra kolektîv. Bîra şîrîk. Li hember tofan û qirkirina hezaran sal ya pergala çînvan, pergala rabin ra cewherê zimanê me parastiye. Per tê gotin ya em çiya de bê nizam çiya me xwe çiya de veşartiye. Bandora wê heye. Ama ne kişkere? Ya kişker taybetiya pergala rabin ra ye. Pergala rabin ra cewherê vî zimanî parastiye hember vê tofan û qiyameta 5000 sala. Evê avana kilîledar û pirqet li hember êrîşên ji derve mekanîzmeyek hindirîn ya parastinê hilberandiye. Ji ber wê ye ez dibêjim Kurdî tinê ne Amerê ragihandiniye. Kurdê zimanê xwe winda kirî, ontolojiya xwe winda dike. Yani wateya heyîna xwe winda dike. Hûn jî binivîsin. Ez jî dinivîsim. Kurdê Kurdiya xwe winda kirî, ontolojiya xwe winda kirî. Belkî gelên di bikaribin bi zimanek din zanista heyîna xwe biparêze. O bidomîne. Di dinyayê de mînakên wê zehf. Ama ev ji bo Kurdan û Kurdî ne derbazdar. Veca me serê ben peyda kiriye. Bi pergala rabin ra, bi keşifkirina pergala rabin ra, ev keşfek muhteşeme. Belki niha pirnayê guhdar kirin, belki li kesî zêde cidî nayê falan, ew tiştek cuda ye. Ez dizanim ez çi dik. û ez dizanim mezintiya pergala rabin ra ji bo me Kurda çi ye. Ji ber wê ez di her şartî de hewl didim tiştekî bikim. Ji bo di dema tê xwestin de. Bi leza tê xwestin. Em vê xebatê bikînin asta layîq, asta layîqê Kurdî. Pêwîstiya me bi desteka we heye. Bi alîkariya teknolojiya zanistî bayek dijwar yê asîmlasyonê bi ser medetê. Bi alîkariya teknolojiya zanistî yani internet û her tewr de bayek dijwar yê asîmlasyonê bi ser medetê. Ji bo em bikaribin li hember vê bayî xwe, zimanê xwe, nasnameya xwe biparêzin
دوی ام لزا خواه بکن و دوی ام خبات خواه درخینن 10 قطع زمان لحیویا منامینه و جخواه ام درنگ مانه زمان از بحث کم یعنی کردی زمان گلکی هجماروی 6-7 بلکه زیادتر میلیونه دناو قومك أبقص ما زنده أجبو كارك أبقص جرينج يعني جياني باورم گل کسین کردی یار قدر وی خبات دزانن او خوی درفتن و هین هنه یعنی ام دست خواه بدن هف زانی نخواه او درفتن خواه بکن یک او جبو زمان خواه گریدای زمان ما گوادجی بحث کرد جبو انتولوژی خواه خبات بکن او درفت بدن کسی دخوازن بخواه بدن دوباره بکم ام لحوی آریکاریا وانه مروفين قدر وی خبات دزانن زحفن او کسین درفتن واهین بلا ما دستک بکن ام دست خواه بدن هف هم لزا خواه هم درفتن خبات خواه و هم جی لیکولین خواه ماستر خوشتر و بلستر بکن جنها و سپاس دکم حتی به هفدیتن اگدن بمینن دخیر و خوشیده بخاطره